dingana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sizwa sikhumbule Ekuphakameni itimini yesabatha ibe nhloko abangcwele siyabingelela kubo bonke abasilalele manje bakwazile ukuthi bavuke kole mini yesabatha kumhla ka22 July 2023 namhlanje ke sinaye ubaba umfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo uThabo kaSambothi nobingelelayo siyathemba wonke umlaleli oyinazaretha awusevukile waya nasesiguqweni sekuyisikhathi ke manje sokuthi wonke umuntu alalela inanda 88.4 FM njengenjwayelo uhlelo sikhumbule Ekuphakameni sikhumbuza umlaleli ukuthi sikhona lapha ku Facebook page othi sikhumbule Ekuphakameni Facebook page othi inanda 88.4 FM siphinde sitholakale ku WhatsApp othi 0687649969 0687649969 akuyena umfundisi umhlongo kuphela ukhona kanye no Canon SA sonke nobho wethu dideli la ohlelo sihleli sonke siphelele la sonke nobho wethu uyaxakazisa njengenjwayelo ukuthi enze sure ukuthi uhlelo lihamba ngendlela yini ake sibone ke la ukuthi khamba kanjani isikhathi ke manje sithi 24 minutes past 5 25 minutes sengiyiphuci hour lonke 25 minutes past 25 exactly ke manje past 4 ekseni mfundisi asibingelele siyabingelela ke kubona bonke asebevukile abasebevukile abavusa abalele bethi sesikuyona leyo ndaba endala indaba yomuzi waseKuphakameni indaba yomNazaretha indaba kaShembe indaba engaqondwa umuntu indaba engenasazi nasihlakaniphi siphezukwayo namhlanje sizokhuluma ke namhlanje indaba esemqoka kakhulu engingazi ke noma ukuyikhuluma sobe sesiyona yini ngoba le ndaba esoyikhuluma namhlanje indaba okwathi ngelinye ilanga kwabuza intombi yakamlitwa kwathi ubani othe ekhuluma le ndaba wena namhlanje sokhuluma yona ngoba isikhathi sayo uma ngicabanga sokuthi siyikhulume ukuze abantu baphume emangeni bakhulume iqiniso sokhuluma le ndaba namhlanje indaba ethinta umuzi waseKuphakameni ethinta umakhula kancane oyise wenkosi yaseGenyezini sizokhuluma leyo ndaba namhlanje kakhulu sitelikiwe siyabonga mfundisi namhlanje njengoba usuyibekile mfundisi phela siyakhumbuzana kule nyanga siyavuselelana kule nyanga inyanga le ekufanele sazi ngayo ukuthi kwenzakalani kukhunjuzwana ukuthi wayitheni uSheme uma singasakhumbuzani ngalezi nyanga sishilo kade uqala umhlangano sathi isikhathi lesi sokuzovuselelana sokuzokhumbuzana kuyophunywa kanjani emangeni uma kungasakhunjuzwana kanti ngempela kwakuthiwe yini baningi abantu abasuke befuna ukwazi ukuthi kanti kwakuthiwe yini sizongena nje kubo bonke njengoba sizodonsa omunye wosanta bethu njengenjwayelo ke sihlale sidonsa osanta sizomdonsa uMamlita lapha ya intombi endala engasekho yalenzansi egospel siza ukuthi yona ithi yabonani yezwane ngoba phela wabona wezwa akaxoxelwanga nje kuphela kodwa uShembe wambona akufani ke nathi suke sesithatha kubona uMamlita ukuthi cha ubaba omkhulu sizwa kuthiwa cha uMamlita bambona kahle hle bakhuluma into abayazi uthi mfundisi sizodonsa lapha imlando kodwa ngiyacabanga ukuthi lo mlando othi okamakhula kancane hayi ngoba kokamakhulu kancane kuphela ukuthi ingena igaxele indaba yakhe singathi iyakhohlakala okunye engicabanga ukuthi ekudala igaxele ingoba siphile emangeni uyabona umuntu umesegane komunye umuzi ugcine ngasaxoxi ngokuthi ngake ngagana komunye umuzi
ingakho ke igacela ngoba wayevikela umuzi asegane kuona la ngendlela ke uma usuvikela umuzi ogane kuona uqinisa ungena ngisho emangeni iqiniso agcine lixoxa sesihleli phansi uthi lokho okunye ningabe nisakuveza ngoba angiphephile ngizokuxoxa ke nako kodwa ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi ikhona le ndaba isemqoka futhi ngizobe sengingena nasemasangweni nasekuphakameni ukuthi sikuqaphele ukuthi akhiwa kwabeko obani kuona kwakwenziwelani lokho kufanele futhi uMamlete wayiqinisile mayithi akaphephile ngoba ngempela wayengaphephile wayengeke azaphephe namanje mntana Sambothi siyixoxa ngoba sazi kahle ukuthi kuzozwala ivoice yakhe abekho sezomsukela ngoba wagcina evalwa ukuthi ungabusayikhuluma le indaba ngoba bakhona namanje abantu abaphilayo into zabe esingayikwazi ukuyidlala la emoyeni ngoba basaphila inkinga ingoba basaphila ungcono mayisehambile ngoba manje ukumfaka emoyeni njengamanje uyamdayisa abantu manje abasalifuni iqiniso bafuna ukuthi ukhulume uncikise kubona ngisho namanga manje kuba ngcono enye into masiyithathe sayibeka njengayo uMamlete noMkhize bonke abantu kade sabalokhuza kodwa manje wayibona into ayikhuluma ukuthi izomfaka engozini uNkulunkulu mayengigcinile mina ngenye imini lento yolithola ithuba noma laba abanye ngiyibeke kubona uma bebe naso isibindi neqiniso bayoyikhipha lento bayinikeze abantu bomhlaba bayizwe ngoba sivele sihlale phezukwazi ukuthi abazombulala umuntu omdala la ngoba namhlanje lo muntu esikhuluma ngaye namhlanje kuneminyaka ebalelwe 30 ngithi unyaka ka30 lo noma 29 ehambile emhlabeni sizoyikhuluma namhlanje sizokhuluma konke sisuke ngo1970 nango1976 kuzongena kwenziwani kuyena ukuze kakhulu kunalento okuthiwa bathi laba abafundile ukuthi iya trender kunama voice note atrendayo anamanga engizowaqeda namhlanje sikhumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM nangoku uMamlete uyangena ke manje khona ke enye indaba ebangwayo emhlabeni engizoyijaha kababa mkhulu yokuthi uthi ngizokhathaza inyanga angifuni ukuthi ngife ngomkhonto ngife ngophoyizeni ngife ngapha ngizohamba ngenyanga ezengiphathaza la ngaphathela khona ngoba sengiyadlala ngayiphumula inyama yami uthi-ke ubaba mkhulu uyahamba njalo ephume ephakameni ubaba mkhulu waphuma kuthandaza wathi azithandaza yatabuka masimhlupha sibahlupho ba ngoba into ayikhuluma lapho wavuka kuthandaza wahamba ngamadolo wayephuma asendlini esitolo wadonsa wabheka phezulu akamahlazinga imoto lapho yayilizi weyikashile yayizithatha kodwa uNkulunkulu wayibamba imoto bayifica uNkulunkulu bayifica abanye bangena yasuka na bayisesitimeni basigibele isitimela abanye babesifika isitimela abanye kube njalo ngoba kwase kwaziwa ukuthi ubaba mkhulu uyokhathaza inyanga indaba yeyinkawu ezikhetha iqala lababa mkhulu esihlele emthombeni ethi ubaba mkhulu hambani niyobheka khona abantu abakhuluma iqala la mabefika bafika inkawu ngcwele umthombo khona emhlophe phakathi enkulu kunazo zonke ziyaphikisa ziyavumelana ziyaphikisa ngathi nasezivume zonke ngoba zavuma zonke ukuthi isidumbu sikababa mkhulu siyolala ekuphakameni ngoba wethe inhliziyo uhlala kazweni waphikwa ilande amakhosi okudinga ukuthi amakhosi ayithathe inhliziyo yenziwe kazulu ngoba ukuze wahamba umfundisi kwanyana edluliseni emakhosini yokhuluma wenezincwadi umfundisi kwanyana wezibhalelwe ubaba mkhulu ngemithetho yasephakameni zamakhosi ngizobuyela lapha eGospel ukuthi ubaba mkhulu uzungangena umoba moke wangena
kuthiwa ingulube zesabatha uNkulunkulu uyothanda idumana kuze kulinywe ukudla kwakhiwe izitolo khona indawo ayiqente thoma baze basale bayiqente kuze kube namhlanje bahamba oma yangabe isaqente umuntu nathi saphele endaweni wathi kuyoba nezitolo zamazamba zama-olive abantu bakashozi baze baqale kuqala balima umazwe kakhulu nama-olive isiphiwo sabo umuntu wakashozi ahamba olime egozela ama-olive nomanga bese kuthi abanye abantu balima amazambane banika abelungu bafike bahlala babeyisebenzi zethu abelungu befika nathi abafundise ukulima noma lolo abakade bangamfundisi ukudla kwethu uthi-ke ubaba mkhulu ngiyacela abantu abami nize ningayeki ukulima amabele awezinyoni ngoba mhlane zayeke ukucula zingawasutha amabele izwe liyobhubha liyongelwa yikhaleni zami ngane ezidlalwa yimina ziboze iphalishi lamabele nelombili omusha kungathiwa ukudla okuodiwe kwabanye nani nilile ningakuyeki kulima uthi egospel make kwangena umoba kwasetshenzwa ngesabatha kuyoba nesiqalekile uthi abelungu balifundise kulona lelizwe kodwa bahloniphe isabatha balifundise ukulima kodwa ngesabatha kuhlonishwe ngoba mhlane baze kwafika laba bobe bephethe ingulube basebenza nangesabatha kuyongena isiqalekile kusho ubaba mkhulu eyala obaba esezohamba ebuya phezulu kadelele emsengeni wahamba ubaba mkhulu ebalekela inja nengulube okwakuzobulala ubaba mkhulu wawulala ngakamthize phezulu kanti uma wamumbonile wangasitsheni esiqhuba phansi la sibambe emakhanda ubaba mkhulu wasibusisa ehlangana nathi siyabosebenza egospel wafike walala lapho wahlangana nentombazana umama sibona ukuthi ubaba mkhulu umbonile thina wangasitsheli ukuthi nangu ubaba mkhulu lebhaqa khona wayekeyitshela intombazana ufikaphi umesi 2 uwephethe iphalishi eliphethe ngeshumi umefika nalo baba uyabuza ukuthi ubaba utshele ubani ukuthi kuzingulube nenda kuzoginya umntwana na ingulube izokwehla kaMthambela esayiphethe iphalishi engakalifuzi ubaba mkhulu yabe seyiyafika inja wayinika iphalishi ufika yanthuza aphuza kakhulu wabe sekhetha amadoda amathathu ethi ahambe awuhlangabeza ingulube kaMthambela ingulube izothi mayichitha nabo bachitha mayitoiletha nabo batoiletha mayilala balale mayivuka bavuke kodwa bazokwenza baze bayithaphela iziyosi ubaba mkhulu wenenxiwa okwakwelakhe owezotholela kulona inkanyezi indodana yelanga elalile inamabhokisi amakhulu okufike iyosi phakathi emathathu embozini kulokhu owekhiphe khona izinkanyaka zakhelele ziyimbili wathi asuke ngoba lapha kuzoba khona umuzi wakashele egospel zaphuma lenkanyamba zahamba kwagcwala imfula zahlutha zahamba ukhona ukuthi wathesika wakade kuwumuzi lapho egospel azela khona egospel kwakuyisekhaya ekhaya kini maye kwenzeka kanjani ukuthi izingala kumele ukuzomuzi kwenzeka lesixakaxako sibona lapha kwathathwa ukhulu wayoboshwa bafele ejele wabuya sezocela ukuthi ahambe emhlabeni ngoba sekumhlulile ukuhlala ejele njengoba umbona basuka phesheya nje bahambiswe zonke iy'lapho beqilazi manje-ke ubaba mkhulu ngalokho sikhathi kwenzeka lokho akekho
wathi-ke abanye abahlakaniphile bantshontsha itayiteli ihlele emzini kithi laduma itayiteli thina asinayo indawo sihleli ukhona intshumayelo beshinyayele ubaba wena uyayazi ashumayele ngonongalazi lapho kukhona inxiwani kakhulu layise kaBhatimani uNongela oganoma mtheni lapho ulele lapho ubaba ongizala wawo ukhombisa ukuthi ulele la uMamtheni saqoshwa ngokuthenga kwabelungu bethi sebethengile leze gospel saba netayiteli asigcino-ke thina sibanga natayiteli ngoba ngalesikhathi amabhunu esethatha okhulu ebagaxa iy'nsimbi la ezamajoke ensimbi behambe ngamadolo bebulala inyoka noma impululu behamba beyawuboboshwa bonke abantu ababeyikhulu zale ndawo bafela ejele yibo laba baningi ngenye indlela kwamanye amaphepha labantu le ndaba isaqaqo yena ishele nale iqaqo yena ishele lathi-ke itayiteli lakhulu sadayiswa thina asibangana ndawo asinandawo namhlanje uthe ubaba mkhulu-ke mbika esho kubaba ongizalayo nginike iy'ngane zakho zey'mbili zikunike u-22 wamaheka wathi ubaba bafika abafowabo bathi uphisa ngey'ngane ngoba zishonele unina ezingane uMahadela ngoba unina waley'ngane eshonile sewuyazidayisa mfowethu na ngeke uzidayise iy'ngane esikhona wayesethi ubaba mkhulu lezi iy'ngane ezimbili ezizifunayo akuzona ezakho zakhiwe ezulwini zanikwa wena ngeke size zikwenzele lutho kunjalo-ke nanamhlanje labo dadewethu akwenzeki lutho akuqhubeki lutho ngoba wanqaba nabo umnikazi wabo babe abakhokheli banamana babobabili yilo okuthiwa ushaya isibhubhu uma esethulile ubaba mkhulu washaya isibhubhu uye lo kuthiwa ukhanda khulu uyofela iqiniso ngoba uyobe nenkani nomfowumakhulu uSikomo nto singayilanda sithi kwanikela umuntu leduku liboshiwe waphenduka waba namabala kwathi ngo-9 wathula wabo sathi sithi senzani simphuzisa itiye wathula iy'nsuku ey'mbili ey'ntathu engandwathwa isitele msiphuma zizo waze wawundwathwa mina loyo mkhathi ngangiyintombazane kodwa ngamkhathi lo shembe kusuka kude khona la kubabuhlungu singakwazi ukuthi la khona ngoba khona la sezangena ejele sadriliswa amaphoyisa ekhaya ungene ejele la insizwe awubosha iqala sidonsa iminyaka emithathu kwazi kwabo wesini manje sengiyesaba ukungena ey'thweni manje uma wagana iy'nyanga ey'mbili kwathi ngesithathu washada ubaba eshonele inkosikazi uMahadela ubaba mkhulu ngenyanga ka7 ungene endlini elawini intathakusa lakulele khona ubaba sehambile semsebenzini uyasebenza umlungu umuntu ogana umuntu ogana umlungu ukuthiwa umesisi usethi ubaba mkhulu ngila thina boshele ngoba sathula ngizovala ithuna lakho ingane kuwele eswini inenyanga ezithupha iphethe ka7 ayinyakazi ilele ngohlangothi olulodwa seloku yalala ngolulodwa kodwa iyaphila uma singaze sathulwe izilwishi ngizokufungisa ukuthi iyophuma inohlangothi oluncane ubuso nengalo nomlenze nonyaka uma uyaqala la uzala ibe yintombi ehlolwayo uma wakho yaphuma udadewethu oshadele kaKhulisa enjalo enolwawo oluncane olungayo nengalo encane nobuso obuncane bonke bayamazi usanda ukuhamba emhlabeni walotsholwa ngenkomo eziphelele konke wenzelelwa ngokuphelele kodwa
uma esehamba wayesiyatshelwa wathathwa iswathi wahamba emhlabeni watshela ukuthi kwakufanele ukuthi kubongwe ngenkomo kuShembe. Sikhiphile le nkomo ayithatha uShembe wayisa ePhakameni sabonga na. Sikhiphe kubabamkhulu kuzohlala uThixo ngoba angingabazi uThixo mntanami. Cha, sitshelwe abazali bethu ukuthi uThixo ubabamkhulu wasifaka la wakhipha wathi uyosiza mase kusushekile uThixo lokubathisa. Besitshela sinyenyezele class 2 ngoba uThixo ubabilanga emhlamba masile gospel eShumayela. Uthi ngimzwile uMabhatimane ekhuluma ngoNkanyezi. uNkanyezi amsekho sewasho. Abantu bawuzwa umlando wakhe ukuthi uNkanyezi ubaba wakhe kamakhosikazi amathathu wadasikisa amakina abe isihlanu. Wayesenikishesha ngene elizomzala. Inkosi eyolishadisa amantombazane yenza konke. uNkanyezi wanikezwa lokho ekhanda likanina. Unina kaNkanyezi eyishesha ngene wathi akunandi inkomo utafule ekhaya izohlatshwa anika isibindi nenhliziyo nabo konke abekela leshesha ngene. Bakwenza lokhu yalandwa le nkomo yahlatshwa kubabamkhulu lahlada nobabamkhulu leshesha ngene lakanquma leyekazi eliyoNkanyezi wazalwa lapha. Kodwa mase kukhulunywa sekhulile uNkanyezi sefunde eGoli phambi kwamadlebane uthi ubaba ilanga msekho seshonile. Ngamangala ngoba ngihlala kababa mina ngikhulele kababa ukuthi ushonelile uNkanyezi. Ngazama ukubuza wathiwa ukhona lo baba ngafinyelela kuyena ngabuza wathi ukhona kodwa sebeyibulela impilo yakhe nje ngoba lengane zizibheke. Labantu basezulwini abayikhuluma inkosi mabekhuluma into ikhona. Ngiyabona abantu abami ukukhuluma lezinto asifuni ukuvulelwa nomba ngoba egospel ubaba wayethanda makuzalwa amakhulu uyethuma uMagumede egospel wakhipha isicefu wathuma intombazane wathi ayisidele isicefu esinjenganje sindlale kubelethela ingane phezukwayo. Le ngane igama layo wathi inkosi ayikozana ukhuluma ikozana yaphuma yubaba intanga ingenanwele ingena ivucela wonke umzimba uthi moyifukuluza ukuthi ngifukula umuntu yabeletha kona isihlanu sikhona sayibona sikhona angikhulumi ngento engayibonanga kodwa bavela abahlakaniphile bathi webo ma elani liyangane upha unkosi igama layo ekhishela isicephu egospel ukuthi idlale phezulu kwaso sizoyibona. Wabuya engaphetheli ukuthi uMagumede wahamba nawo ePhakameni yawubona wabuya nje sephethe kahle. Lo ngane namhlanje ikhuluma izinto zizwakala egospel ngoba iyona efikile uma uMagumede yathi cela ingane kubaba ezokuzalela izingane mina nguNkosi iyazisho lapho uMagumede bakhona bakwazi lo cela umuzi ingane kama uMagumede zizalwa ngegama sishaya ngesiqi ngisho ukuthi izinto zikaShembe asifuni ukutshela izitha zikaShembe ngoba zithi imbo ubejame ngebholide emqokolweni uyakwazi lokuma uyizalwa sePhakameni. Ngithi khona abantu ababethunga amajazi anamabala bawabeka beqonda ukuthi babe ubaba. Kwase kusuka abanye bebakhipha ngoba bengafuni ukuthi kungabi ilanga lamalanga elizoba ubaba. Khona kusalilanga baningi ababethunga amajazi
befuna ukuba ba ngisho ukuthi lezi ndaba esizikhulumayo singafa nje siselezindini sihleli kumele akufuni ukusakazela kanye egospel eziyayithanda egospel uthi ke ubaba ilanga njengoba kuthiwa umlilo yena uzongena kasikhombisa kuyena azosindisa ngawo uthi kuney'nkanyezi ezikhanyisayo sikhuluma ngezithombe ebezakheke egospel ukuthi bekephume ozenzele laba benomfowabo ubani umfowabo ozenzele uphakathi abantu besabakhulisa egospel uphakathi ufike wenza imali eSwazini wawuNkulunkulu waphikisa abantu wenza zonke izinto ezibalulekile egospel lana lo mhlungu owuzwayo ukuthi umhlungu wahamba ubaba mkhulu wawufika la uzalwa khona wema ngeenyawo zakhe ngezwa kumele emhlungu phezulu le ngakomshazafu la uqala khona wayokhuluma nezinyoka ezagcwele umhlunga wonke wehle wawunezinkanyamba eziningi umhlunga kodwa ubaba mkhulu wazisusa zahamba wathi leli gospel uyalithanda lize liphilise ihibhadini kuze kulinywe ukudla kungalinywa umoba yagcizelela la engisho ukuthi ngathi uNkulunkulu angasisiza abantu babe nothando lendawo yasegospel ngoba iyona egcoba obaba abelungu bangayivali ngoba uthi ubaba mkhulu kuyothi basebekhathela belungu kuyisebenzisa baze bayibuyisele emakhosini uma amakhosi emhloniphile akhona ngoba angithunyiwe kubantu ngithunyiwe emakhosini thina sinobukhosi esaphushela basezulwini thina basemathini yes ukuthi wayebalekile ubaba wethu emgababa leweyinkosi khona ubulewe uyise wezana kodwa ngalo shembe ukuthi athi ubaba mkhulu avuke egospel anyuke eze enyangwini athi mesifika abantu bashiya umshado bese kusuka befundisa kanti sekukhulunyiwe bafuna ukuzogwaza ishembe ubaba mkhulu kusuke inkosi kwakufini ngaleso sikhathi ivune abefundisi ivuma ukuthi ubaba mkhulu ahlaliswe ngomdoni kuthiwa uzoboshwa fasa insimbi ayiswe emzinto ayongena esitokisini bese befuna ukumshaya ubaba mkhulu bamgwaze bephethe imese abesesuka-ke ubaba uNzungu athi umuntu ozolimaza lo muntu aqala abulale thina uphumela kuphume umajikini bese kulandela abanye abantu bathi akubulawe bona ubaba mkhulu sehlalisiwe kabuhlungu ngaleso sikhathi bese kufona lifone ngekhwela kubaba mkhulu bakhulume baphendulane kuzwe wonke umuntu ohleli kanje bathi ungesabi sikhona sesilihambile iqala lakho ungesabi wavalelisa ubabilana wangena inyanga yezulu yakhuluma yathi ungesabi sikhona sikubhekile bakhuluma ngekhwela ngalesathi bekhuluma wehlalise ngaphansi komdoni ubaba mkhulu waphuka amagazi amakhulu amanzi yonke into baqala babaleka abantu baphunguka ubaba wami wekhona u-anti wami wekhona abaningi abantu babebuka ngamehlo enyama abagadi ubaba mkhulu abathi sofa lefa khona ubaba kalomfana wayekhona ngamehlo akhe ubaba walomfana babona ngamehlo ukhuluma kwekhwela likhuluma nobaba mkhulu base bethi ungesabi kwabe sekufika uhlongwa umuthi wasemzinto ehamba ngesithuthuthi ethi uzogibelisa ubaba mkhulu wathi cha ngeke ngithathe ubofika sekuphela isonto ngolesine sizokhuluma iqala lakho angiboni ufanele ukuyohlala esitokisini kusho uhlongwa umuthi ongakhona uphakamile usethi-ke ubaba mkhulu ngizobonga ngani kuwena hlongwa na uthi bakubangibekela intombazane enhle wamnika ubaba mkhulu intombazane umamqadi eyaqhugela
kubaba uQhiliza uMadlovoza ekhangela wathi ngizokunika yona wathi leyibuka wayibona ukuthi cha ayikho uthe sezohamba esetshela ukuthi uzohamba emhlabeni wafika ekhaya kithi sihleli nobaba ongizalayo wayesethi kuthiwa ngizohlawula kuwena ikhiphe irandi ishumi uhambe uyongihlangulela kushende ukuze ngingene ezulwini ngoba ngayinqabi intombazana awayengikayo ngizocela inhlawulo kuthiwa ngize kuwena wamnikeza ubaba wabikela nalishumi walisa kubaba khuluma ngemisebenzi kaShembe umkhali wendlela ubaba ke lo uNzobi ukhulu wakhe usethupela ishintshe eyi uNkulunkulu afuna ushintshe iningi kusho ke uShembe umkhali wendlela ugagane lobathiye ongenasihungu kwabakayithi indlamhlathi kaMayeli usethi ke lo ngahamba emgababa yinkosi ngicela ubukhosi bubuke bami uthi ke lo munye ngeke ziphele inyanga ezimbili kungabuyanga ubukhosi bami usethi ke laba bangidayisile abamagazi mabili ngeke baphinde bahlale isihlaleni sokubuza uphelile awasho wacisha acishe emoyeni Shembe usethi ke ubaba walo ngale nkathi besukuma la seyiphelile ke manje indaba sekufika uhlongwa ke wathi ubaba uyoziyela emzinto ngeke asaboshwa abulawe ngeke asenziwa lutho sekusuhlongo umuzi usempusisile ke futhi lo munye omsizile kanye nomajikini wabapusisa wonke amabutho wawabusisa ubabamkhulu sekuyagodukwa ke manje sokuyiwa ngeindawo ngoba iqala seliphele khona la laba bakhulumile ababili ebebefona ngekhwela baqedile iqala ukuthi libe namhlanje ngosuku lwesonto ahamba ulala esitokisini ubabamkhulu kwabanjalo akalalanga esitokisini ngesonto ngoba kwakuyisonto ngalelo suku wahamba waziyela yena ngolifini useshenile manje okhona uhamba noZobo okazizobo usethi ke singalali namhlanje singayanga kothandaza etsheni lokuthi ubukhosi bakithi buzobuya badlula bayetsheni bawuthandaza baqhuba inkomo ingabembile bawucela ubukhosi bagawa utshwala bacela ubukhosi kwaphela isonto elilodwa kwathi ngale lesibili lenyanga embili kaluShembe usho ukuthi ngale sonto lesibili uzofika incwadi eseyigunyaza lo uNzobo ukuthi wena thatha ubukhosi kadinzana bahlaba wayesehamba ke sekuyovotwa ke manje ukuthi uyathatha intamo yawo ikhalade ebukhosini ikhalade ufini sikhuluma ke ngemisebenzi kaShembe la ukhona okunye okucabangisayo abantu esithanda ukuthi babeke esithombeni ukuthi ubaba mkhulu mebhabhadise emthwalweni usiyathandaza wenza konke seyiyaphuma into ehleli lapho seyibuyela kahlanye siyabhabhadisa usethi ngibizele lomfana ofakiyena bese ngimcelela uNazaretha abhabhadise isangoma sasezulwini eshushaba manje abantu sebephasisa ngathi kwakuvela ngo uShabane nje la lo walahlekelayo mhlale ebhabhadiswa babekhona abazali bethu bebona ngamehlo ukuthi uhambe ngezobaba mkhulu wathi ngibizeleni lo wamfana isangoma sakho Shembe azongena emanzini esokuqala sabakhona uShabane
wangenise emanzini uShaba. Awu. Hayi ke. Ugogo uMamlite la usezamile. Wasichazela. Mfundisi. Uyamuzwa uMamlite? Sesimlalelile uMamlitwa. Uthi uMamlitwa indaba zala ekhaya itshelwa abantu. Kunendaba engatshelwa abantu. Ngoba ziyingozi khona abantu abayizithi uthi ayitshelwe izithi ayikashembe ngoba khona abantu ongathi uhleli nabo beyifakile ingubo emhlophe kanti bayizitha khona bela ngaphakathi ingakho nabanye abantu laba ke bathi bafune yonke into uthola ukuthi ayigcina nje usuthi hayi angazi ngoba manje uzoloke ebuza umuntu kanti hayi ufuna azohlasela ngakho manje kusiza kona lokho uvela uthi hayi angazi hayi Mfundisi isikhathi manje sithi 5:12 and sibange saya ngale isidlale kakhulu ingoma ekuqaleni ngeke saya usuzokuhamba khona la emazweni kaMamlita umntoli ke ngoba khona izinto ezikhulumayo abantu abaningi abangazizwa mina nje khona la ngikuzwile sihlale sikukhuluma ke lokho sikhuluma ngezinto zempilo sikhuluma nangamabele sike sana nomama Mandulo la wafika wayikhuluma indaba amabele nezinyoni ukuthi hayibo amabele akufanele ngase yaphuma kubona uzubona ke izitha zethu abelungu uthi uma uMamlita la wathi ubaba mkhulu abelungu babe yisebenzi zethu befika la namanje kufanele thina sigcile emhlabathini sigcile emhlabeni silime njengaba eshe emthandazweni wokuvuka ethi thabathi ekupheleni kwalomtshayo ngandazo thabathi igeja lakho ulima uzophila ngakho kodwa uthi singayeki ukulima amabele uzuyagcizelela futhi uthi ingane zakhe zidle amabele iparish lamabele nelombilo ohlaza lento esihlale siyikhuluma ngisho kasilungiseni uyazi ke wena Mfundisi ukuthi sidla amabele sithenga amabele sidla amabele ngoba manje ikona kudla hayi lokudla sidla namasawo sidla amabele thina kodwa ke ngenxa yesikhathi Mfundisi siyobuza siqhubeke nalokho kokudla angicela uqhubeke nayo le ndaba le la eshiye khona mhlamba ke ngibonge ke khona la ethu uMamlitwa khona usefile lo umakhula kancane khona indaba ayixoxileke emveni kokusho kanjalo uthi kwathi kumashi kwasukuma udade wabo wakwabo uthi ke bafana ningayifaki lela ngoba izasithatha nabantu njengoba umuzwa uMamlitwa uyishaya ngala ayishaye ngala uvikela indawo akuyona ukhuluma ngalo ngesilungu sothi ukhuluma ngamakhodi inkulumo yakho uyikhodile akayithi bhadla uthi ke ngakho ngithi mtolike uthi ke uMamlitwa kuthina uthi kusuka umdade wabo egospel uxoxa le ndaba yenkomo utafula le azama kuyipolisha uMamlitwa uthi utheme sebaba mkhulu esesinilela amasesha ngena eqeda ukusina uthi ubaba mkhulu wayesethi lalelanike buyisani liyangane yakanqumalo okuyiyona Mfundisi ungayikhodi kakhulu kumuntu ongayena eNazaretha uthi mase kuseqeda ukusina amashesha ngena ingane lezo ingane lezi ezisina amashesha ngena kuthiwa amashesha kusamashesha ngena abantu laba bangangena emntombini nazo ubaba mkhulu ke indaba kaManqumalo uyikhomba lapho kuyena ozala lo makhula kancane usethi kubaba mkhulu usiyasuka uyongena phakathi kwamashesha ngena kaNqumalo mabili ungena phakathi kwawo usethumela isigijima ungale ukuthi akubuyiswe inkomazi ebomvu tafula ayibalile uMamlitwa akafuna ukungena gxile kule ndaba ngoba uvikela indawo ahleli kuyona Mayisibuyiswa lenkomo sokusikwa isibindi ke ugide wagida namakhosazana wesehlehle ohlala etafuleni lakhe usetha kulethwe lesibindi nenhliziyo
ekhishwe kule nkomo utafule ebulewe usehlala phansi nale ntombazana yakanqumalo okuyona ezala umakhula kancane usiyasiqoba isibindi uyasiqoba sebedla bobabili etafuleni nobaba omkhulu ongakaze kwenzeke uthi maNazaretha niyazi ukuthi ngenzani la bathi abantu asazi uthi namhlanje na ke ngiyashada nale ntombazana yakanqumalo ngiyashada iyosiza uMnazaretha uma sebuse inkingeni lento aseyisho uMamlitwa manje ayisho uthi ngweni akasayisho lapha kodwa uyakubala uMamlitwa ukuthi lo kuthiwa uyoba namandla aphindwe kasikhombisa bazwile abantu esho njalo uthi ke udade wabo bese ixoxile lento kuyisikhumbuzo la isikhumbuzo sikababa omkhulu baba babilanga wadinwa wafa uthi uthinwa nantombazana yini lo ikhuluma kuthiwa wayivala ubufakazi ngaleso sikhathi wathi ngabe sasukuma umuntu bathi wadinwa uthe emedinwa wabiza le ntombazana yakamlitwa wabiza nobaba umlitwa wabiza bonke abakamlitwa wathi uthinwa nantombazana ubani uthi axoxa le ndaba uyazi ukuthi usumbulele lo amazwi awasho kuthina mase sihleli phansi naye uthi uyathi usumbulele lo uthi kuMamlitwa savuka ekseni nobaba nodadewethu siyawubuza ukuthi ubhuti useshonile ngempela yini uthi ufika uthi ubaba omkhulu hayi akashonile ukhona uthi kodwa bengikusho inkosi ilanga le uthi bengikusho kunye bengishola ukuthi njengoba usuyixoxa phakathi kwabantu le ndaba kusenje uyambulala amazwi kaMamlitwa la ngiyathanda ngoba uyishile ukuthi uyonikwa amandla ayisikhombisa uyoshadisa intombi uyonikwa amandla ayisikhombisa ngamanye amazwi mfundisi uShembe la enzalweni yakhe ey'nganeni zakhe zinemsebenzi ehlukahlukene la uShembe uney'ngane zakhe unemsebenzi ehlukene ngoba nawe ethinta nobaba uNkosana uPhakade owahamba wayeSwazi wawusebenza ngaphandle kwaleli okuthiwa wesindisa abantu ngaphandle kwalelizwe kusho ukuthi uShembe la enzalweni yakhe thina ingakho ke sinale nkinga le yokubuka lo esimbukayo sithi uyena akekho omunye bese sikhohle ukuthi igazi yilento engifuna ukisho ukuthi ungalingi uthuka ingane yakaShembe ungalingi uyingene le umbango ngoba uyazi lo mbango uma sukubuza umuzi wasekuphakameni ubukisisa umuzi wasekuphakameni wakhiwe kanjani umuzi wasekuphakameni unamasanga asemqoka amathathu kulamasanga amathathu ubukisise bonke labantu abakhe kuwona lamasango ababeke kuwona ubaba ilanga banomlando othile othinta uBnazaretha bonke abantu ababeke noma amakhosi awabeke kulamasango ukuze kuzwakale kahle anomlando okhona uma ungena ngomdedele ngenzela ukuthi bayibone abantu ukuze bahlukane nokukhuluma izinto abangazazi la uhleli khona hlala kodwa ungathuki inhlamba uma ungena ngomdedele inkosi ilanga yabe kuphasha sangweni kamdedele uma ungena ngodwala labadala inkosi ilanga yabeka makhula kancane oyise wenkosi yasegenyezini aniyazi leyo ndlu ngoba niyibonanga uma ungena etshene elimhlophe inkosi ilanga yabeka inyanga yezulu lapho bonke labantu ubathintile uMamlitwa enkulumeni yakhe ubathuka kanjani wena bonke labantu khona into ayikhulumile futhi ubaba ilanga ngabo kakhulu late nje 1964 ukhuluma ngokuphuma kwenyanga yezulu ekuphakameni ubiza insizwa eyivunula ngesikotshi uthi azize ziyogida entanda ixoxa uNgcobo wale emlwandle uthi ubiza insizwa eyivunula ngesikotshi uthi kwathi besagida wayesebamisa wayesethi ebabusisa wayesebahlalisa phansi wayesebaxoxela uthi inhla isuthi ngibona isimangaliso ngibone ngaleso sikhathi uthi ubaba omncane ukuze baqonde abantu uthi ngibona ubaba omncane
ekhuphuka ngomgwaqo lenyanga yezulu engikhuluma ngayo kwakuthiwa ubaba omncane ngaleso sikhathi inikwe indawo esangweni lokuphuma ila ikhona indle yenyanga yezulu sekhona namanje baningi bayayidlula bayazi bakhuluma inyanga bazi le ndle ngaphesheya komgaqo abanye entsha engabekwanga yila indle yenyanga yezulu la biyenzela khona zonke izinto namzwana ishada umshado wokugcina ushadele ePhakameni ngangikhona lapho kwagida insizwa zakamagenge ngangikhona lapho yashada umshado wayo wawusemva kwendlu lapho eduze kwamaqhugwane lawa u4 manje wawulapho umshado wayo yahamba yovunulela sicanti yovuna izobuyifaka ibheshu yabuya ifaka isudu hayi nomsila ifake lo sudu nesigqoko lesamasulumane yaqhamuka isigqoko lokho kwabiwa kwenziwa yonke into kwagidwa kodwa ngikhuluma ngamasango manje ukuthi kulela sango leli sango ithi 1964 isho njalo ensizweni zeScotch 15 March 1970 ungathuki nokodwa kuloko kukhona 15 March ithi inkosi yasePhakameni bathi ngalowo nyaka ayingenanga kumhla ka10 March firstly ayingenanga esabathini lokuqala kuthe mase kuhlala umhla ka10 March yangangena futhi ethempelini inkosi ilanga kuthe ngesonto yamemeza athi bonke abantu abagqoka ingubo emhlophe ngikhuluma ngesango umdedele manje elinophasha ngenzela ukuthi ungathi uma ukwenye inkosi bese uthukenye ungabe usabuza ukuthi umnikazi walokuhamba wathini ngalabantu ngoba uzokhuluma amanga uzothuka inhlamba bese ukukhola kwakho kube yizeleze ngoba asizile ukuzohlulela kodwa inkinga yethu ukuthi asiyazi lo mlando engikhuluma ngawo manje uthi ke mhla 15 March 1970 uthi wena ngibize udriver ukuthi akahamba ayolanda uphasha uthi ke ngifuna uhambe uyogada umuzi wasePhakameni ugada kanjani umuzi wasePhakameni ugada ngoba kubonakala inyanga yezulu enzani iphuma uphasha uzogada umuzi wasePhakameni uyikhuluma lento ingakenzeki yokuhlukana kwebandla manje na-ke umuntu nakusisa ngesikhathi kuhlukana ukube lento engakhulumanga ngayo ubaba ilanga kwakulula kabi ukulwa nabantu ababesele kuPhakameni ababelandela uphasha bakhishwe kuPhakameni kodwa ngoba kwakuyisiprofeto sokuthi uphasha uyosala agade umuzi wasePhakameni kwathi makusuka isidumo mokufika etsheni elimhlophe wonke umuntu oyekhoza athi ningangeni nizoshaya ingilosi kubuyelwe emva kuhlonishwa umuzi wasePhakameni kodwa izwi ilikhiphile inkosi ilanga ilikhiphile inkosi ilanga lokuthi wena mfana isho kuphasha ngifuna uyogada umuzi wasePhakameni kwenzeka lokho namanje ePhakameni kuhleli ibandla elimenyezelwe ilanga ngomhla ka20 ngomhla ka15 March ibona abahlele kuPhakameni manje na ubanika onamandla okuthuka lapho eke ngikhuluma ngithe ngizokhuluma ngathi ngiyafa namhlanje abantu okwathi bokuqala lento khona amakhosikazi engiwaziyo adunusa adunisele kuPhakameni adunisele umuzi wasePhakameni edunisela inkosi uphasha ngiyathemba ukuthi amanyawo ayengawazi lo mlando kanjalo nabantu abalwa nenyanga yezulu muzwane iphume kuPhakameni okokuqala ingaphumi nebandla inyanga yezulu ayikhishwanga izingane zenkosi ilanga sixoxilela ngelinye ilanga kwisikhumbuzo senyanga yezulu kuxoxa ucebe khulu amakhosikazi wonke ayebhizi ngemumva nje inyanga yezulu ngamatshe akaza aphile kahle awahambanga kahle iqiniso le angazi noma zike ibuze eningane ukuthi njengoba oma bethu noma ogogo bethu babehlele emzini wasePhakameni abekho yini abangene ebhadini lokuthi bathuke
uphasha abekho yini abangena ebhadini lokuthi bathuka inyanga yezulu mzwana ikhishwayo ukuze ngoba lento kungenzeka namhlanje uphile kahle ivuke kugcinene einganeni zakho ngoba labantu kukhulunyiwe ngawo ukhuluma inkosi ilanga ukuhlukana lokho sikubonayo batwana basezulwini akuyona into yomuntu into kwakhulunywa ngayo ukuthi kuzisikhathi senkokhelo khuluma inkosi ilanga silalele sizwa ngoba nobabucebekhulu kusawagodla amagama njengoba ungawezwa nje mayikhuluma lapha ya sawakhipha ayiwasho kodwa wawasho amakhosikazi washo kuningi akusho kodwa ke sakugodla ngoba asangene kusemndenini lokho ukuthi wona wenze njani uze uthi ucebekhulu uMakhumalo unkosikazi wami ngamkhiyela ngaphandle abuza amakhosikazi athi uphi manje okulihlungu kunakho konke engithi bonke abantu abakhulele ekuphambeni kufuna ke bebuza ukuthi wayengekho yena umzali wami lapho ngoba kuthe masengena inyanga yezulu labo bantu imvamisa yabo ababeyijijela ngamatshe ibona ababonakala sebekhuluma indaba yenyanga yezulu umbuzo wami umunyeke ukuthi ngoba ngesabatha lokuqala ithi inyanga yezulu nina nangikhiphe kuphakameni akekho waya kuyona wafuthi ngizoshweleza babonakala sebefaka amaduku abhala ukuthi AK Shembe bengakaze bayicele intethelelo yokuthi sakukhiphe kuphakameni ebanikile ithuba uma kwenzeka ngelinye ilanga siziba lento ivuke einganeni zethu yokuthuka kwenyanga yezulu yokuthuka kaPhasha bebe negazi likaBhombela benegazi lelanga othukuyise uthuka indodana ngiyafisa ke ukudlula ukuthi yini edale umakhula kancane yeah nenyanga yezulu bahambe ndawonye yingoba inyanga yezulu muzane ezalwayo iyona inkosi ilanga lesicepha akhuluma ngaso esathatha ingane kaMama Gumede nakunyanga yezulu nakunkosana nakumakhula kancane kwenzeka bese ezelwe ithi inkosi yakhipha indwangu yakhipha nesicephu yayisithi wena Manxumalo isho kudadewabo kanina wenkosi umakhula kancane nizohamba nalengane inkaba yayo niyoyisikela intabazo umuntu wayekhona lapho kwakuyiyona inyanga yezulu kwaku udadewabo kanina kamakhula kancane uManxumalo ngoba umntwana kaManxumalo ayimabili mase behambile ngayixoxa le ndaba ithi inkosi ilanga mibathuma ithi la niya khona kuyoqhamukilwana ezintathu ithi anombeka phansi umntwana uyakozuza lamandla aphindwe kasikhombisa ashiwo leyo mamlito akhuluma ngakho uyozuza leyo mandla wafika ngempela inkaba yakhe yasikelwe intabazo mayisisikiwe ikona lokho kudale inyanga yezulu njalo makuvala uJuly bese ihambisa imgidi la makuvala uJanuary uJuly bekuJuly bokuthi makusuka kuJuly bese kwehla imgidi iye emzini kamakhula kancane kasi abaza ukuthi kwakwenzelwana mifika khona ngosuku lokuqala yabuza kubafundisi yathi bafundisi menifika kulomuzi nenze njani bathi abafundisi yesingene wayesethi lo muzi umuzi womzazela umuzi wonhliziyo anokhumula icathulo meningena kuona ngiyamangala ke ngoba kunabantu abazinyanga yezulu njengenkosi kodwa bathi mebengena kasi ibe yayala yathi akokhunyula icathulo mongena khona abangena neicathulo babuya ke sibemsikile inkaba umakhula kancane ubethukusiwe isikhathi esiningi uke wahlala kansele engaphilile emhlabeni ngoba uma wakhe wahamba emncane uke wahlala kansele ngale ngakonwabe la kuthiwa khona athi udadewabo kama wakhe uManxumalo obeshadele kaNgubane uNgubane waseGoli uthi wathi ebona ngelinye ilanga uthi wejwala uqhamuka ubaba uthi kodwa ngaleli langa wehlushwa kakhulu isisu ukufoka isifo semgolisi uthi sathi sibona imoto kababa yayima uthi saphuma saya khona uthi sithe masifika khona wafika ubaba wathi wozani thathani ingane qoqani zonke impahla yeah uthi zathathwa zonke impahla theme ithathu impahla
uthi uthe fika sahamba imoto ayipake kude uthi sahamba wafika la kuhlukana khona indlela wayesethi mehlise umlalise phansi uthi walala endlwaneni zemgwaqo zeindlela lazi uwayikhona uthi walala la kuhlukana khona indlela uthi wayesethatha izibi wayithela la eswini kuyena wayesemnyathela ngonyawo wayesethi sokuphelile ukufa bokumphethe kwesizwe uthi lokho kufa kwabaleka ngalelo langa ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi ethi inkosi ilanga namhlanje uShembe uselinqobile izwe ngaphakathi kodwa isithe esikhulu sesingaphakathi sigqoka ingubo emhlophe niqapheleke lokho engishoyo lo makhula kancane esikhuluma ngayo namhlanje khona kulezi zinto ezitrendayo engithe ama voice note atrendayo uthi omunye sukela amanga uthi ngamzukwane kubekwa ilanga uyena oyahamba phambili kulama voice note lawo ma voice note awabantu abafuna ukubulala umsebenzi kaShembe namhlanje ukuze sibe inhlekisa sokuyithina qobo lethu esesikhipha izinto eziyimfihlo yala ngaphakathi siyinekelizwe ukuze senze inhlekisa namhlanje khona etrendayo ephoqa umNazaretha ekuthiwe yeyipika namhlanje sokusuka ngisho umuntu ayidlele isishimeyane jointini akhulume ngendaba yeyipika umsebenzi kaShembe lobulawayo kodwa labo bantu bathi bathanda umNazaretha ibona labo inkosi ilanga ethi uShembe uselinqobile ngaphandle isithe esikhulu sesingaphakathi sigqoka ingubo emhlophe ngenye indlela kunye ngishoyo ngithe kulamasanga amathathu umakhula kancaneke lesikhuluma ngayo namhlanje indlu yakhe yakhiwa kudwala labadala okuyisango lesithathu miyakhiwa kudwala labadala ikhuluma ngayo inkosi ingakayakhi indlu ngoba ubuye eGoli la umamlethu athe befunda khona ubuya ngo1965 eGoli uma ngaphonsisi mebuya ngo1965 ubuye inkosi siyimemezile ithi lo mfana wami ithi yona ikhanda lami ngifuna indlu yakhe yakhiwe lapha kudwala labadala niyoyifaka iphambano ukuze ibe nomohluko izona ezobufakazi bokuthi lo uyinkosana yami uzoba khona omunye umlando futhi mhlambe eniyothola ngelinye ilanga wokuthi uphasha wakha kanjani lapha bathuka kanjani labantu uzoba khona umlando futhi oshoyo ukuthi inyanga yezulu yakha kanjani lapha hlala la uhleli khona kodwa ungathuki inhlamba la kubantu basezulwini ngoba bonke labantu awazi ukuthi wayebabekelani sihlulwa into eyodwa mfundisi ukwazi ukuthi siumndeni njengoba nawe umndeni wena la uhleli khona unomndeni kodwa ukuthi mase kwenze uthi ngisaya ekhaya elikhulu amaNazaretha agcizelela kabi kabi ukuthi kunento zomndeni kunento zebandla kodwa bayangenelana bona beyumndeni kodwa mayisela kaShembe ushumela indaba yokuthi yokuhlukana kodwa yena owakhe umndeni ucelela kuShembe futhi ukuthi ungahlukani wabantu abakholwayo nabangakholwa kodwa izindlu zikaShembe uyena obonene ukuthi amaphekula ukuthi angangenelwani abagqugquzeli bokuhlukana ibona laba inkosi la ngekhuluma ngabo ethi uShembe usenqobile ngaphandle ukuba uShembe akakanqobi ngaphandle ingabe namhlanje asikhuluma la sihleli khona iNazaretha bengeke lingene la sihleli khona iNazaretha bengeke lingene kweminye umsakaze khona la esengene khona ukunqoba kaShembe kodwa inkinga sokulukhuni ukuhlala ngaphakathi kube khona umngcwele ngoba sithi sihlabelelo esingafuni ukusilalela abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana uma behlukana bangabakabani manje uma sigqugquzela ukuhlukana thina uma sigqugquzela inhlamba ucabanga ukuthi umuntu umethuka ingane yami ngiyangijabula lutho njengoba ke size kuShembe sizofuna uShembe ahlanganisa imindeni yethu lo mlando esenguxoxile uyawazi inhlambo soyithukile uthuka oyedwa walapha ngikhumbula kwakuyizikhumbuza ngazi kwakuyisabane ebuhleni kuze kusukuma uthingo kujwayele kunengane yenkosi ilanga inkosana ababejwayele ukukhuluma ngayo yaze yakhuza yathi ngijwayele ukuthi manje ikhuluma lento nikhohle ukuthi phela owakwethu lo muntu okhuluma ngaye enikhuluma ngaye kumina kuyahlaba yabo ukuthi manje siyakhuluma
uhlaba ukhohle ukuthi lo muntu ophambi unegazi lo muntu ophambi kwakhe ohleli kulesihlalo ukhuluma ngabakwabo manje sekuyahlaba manje lo muntu wahlambalaza indlu yakwethu kangaka kodwa thina sisodwa izindlu zakwethu amahlazo nani nezinto zasekhaya asifuni iphumele ngaphandle sithi ezomndeni kuze kube nama family meeting kodwa izinto zakashembe sikwazi ukuthi sihambe siyozithi bhadla yenye into engizama la Sambuthe ngizama ukuthi bazi abantu ukuthi ingcenye nengcenye yokuhlukana kwebandla la khona abakhona inomlando wayo ojulile ongawazi wena ngoba njengamanje abanye bebengawazi lo mlando osho uMamlitwa uthi ukuze ngiye kuMamlitwa ngoba kwaya mina ngaleso sikhathi ngangisesebuhleni ngangihlushwa into eyodwa ukuthi ngiyakukhumbula ukufika kwamakhulu kancane ekuphakameni 1965 ngangihlala esipholi ngiyawakhumbula amazwi ngiyakhumbula inkosi ekhona namhlanje egenyezini ukuthi ngesikhathi ngelinye ilanga uyabuza inkosi ilanga sihamba nayo ithi wena mfana igama lakho kambe lithini usho leli likayisi elino S usethi mina igama lami engakunika lona yileli lika baba mkhulu kuthiwa mzwane emqaba ngenzela ukuthi nithi niyithuka inhlamba nibe nazi ukuthi bonke labantu lo ohleli phambi kwenu ushembe umnikazi woMnazaretha bonke uyabazi bonke uyasebenza ngabo njengoba kadesha uMamlitwa ethi unkosana uphakade ngale wenza imangaliso ngoba unamandla okwenza imangaliso ngoba unegazi uzala la awukwazi wena lokho ngifunda incwadi awukwazi wena lokho kwaleli igama elithi phakade uyaqala ukulizwa nami uyaqala na yakuthi lisho ukuthini uyaqala nanokuza ukuthi uzobuza manje uba uphakade ngoba wazi uzalo umabani uzothi mase usuzodwa usuzofuna into yokumthuka ukuthi izinto ayizenze eSwazini usuzofuna izinto zokumthuka kodwa awumazi wezama ukuba ushembe kanti uba awanothi wayifike kanjani kwakwenze njani ezefika eSwazini kodwa ngelinye ilanga uyothi mawusuzwa yabuzwa ngomuntu waseSwazini ethi thina la eSwazini wayekhona ushembe usibani bani haya kuyena loyo angiwelele kule angiwelele kule inkosi ubaba mkhulu ukhulumile ngokuhlukana umzwane bophela izinkabi ngeke ngihlehlele emuva inkosi la ngafika yashaya isignesha ukugcina ubaba mkhulu ukhulumile ngomakhula kancane muzwane shaya umbane akakazalwa akakagadi nomanxumalo uthi ubaba mkhulu mayisifikile inyanga igama lenyanga kwakunkanyezi wakalukhozana sibonga uLukhozana abalishonga abantu ngathi babe nenhloso zabo abalishonga igama lenyanga uma sezalwa inkosi ilanga imqamba igama lakhe ithi igama lakhe ngunika lona unkanyezi ecamakhulu kancane ngalelo gama sebathe abafundisi hawu baba ngoba wawungekho nje ubaba mkhulu ekhuluma lento uyazi kanjani lento bathwathwa ababulala wathi beningangitshela ingani ukuba ngumqamba leli gama nicathi bekuzokwenzakalani bathi uthi ubaba mkhulu mase kufika inyanga isivula izikhwama uthi wena mnumzane ubani uyasho ukuthi ngunkanyezi wakalukhozana uthi lalela-ke vala izikhwama zakho wena inyanga enkulu kakhulu uthi kodwa imithi ayisangeni kumina vala izikhwama zakho usembuza igama uthi ngunkanyezi usethi-ke lalela-ke nalihle igama lakho ngiyothi mase ngibuya ngiyobe ngisebenzisa lelo gama ubaba mkhulu losho njalo magidwe nhlangakazi wona lamashesha ngene ngikhuluma ngawo uthi umfazi wabantu umavilakazi ogama lakhe aliqanjwe ubaba omkhulu wathi uthandekile ogama lakhe aliqanjwa uyise wathi umfazi wabantu ngowezelwe yedwa kwabo umavilakazi engikhuluma ngayo ozalo nhlangakazi uthi mengixoxela uthi zathi sikhuphukele entabeni ukhuluma indaba kamakhulu kancane uthi zathi sikhuphukele entabeni uthi inkosi yathi leza ingane khona amantombazana amabili esekhithe esidwabeni ngaleso sikhathi khona amantombazana amabili
kunento yami ekhulayo kancane ukuze abe umakhula kancane uthi kulawo umuntu siqale salizwa leli gama kahle ngomkhokheli umavilakazi ozala unhlangakazi uthi kuleza ingane ezimbili khona into yami ekhulayo kwenye kaNcumalo uthi igama la umakhula kancane likhula kancane phakathi ukuze kube khona igama lami alitanjwanga abantu alifani nalawa ethu esabe sibaqamba nelelanga liliqanjwanga abantu ingakho ke ngithi zonke izinto ezizenzayo sibe neqiniso ukuthi asithuki umoya sibe neqiniso ukuthi asenzi lokungekona ngisho esezalwa kwaba nomehluko mehamba inkaba yakhe yosikelwa lapha uthi ke ubaba omkhulu uthi lobo mntana niyombona ngoba uyobe nophawu ngiyombeka uphawu endlebeni ngempela inkosi umakhula kancane abamaziyo bamazi wena endlebe esikekile kancane akhuluma ngawo ubaba omkhulu engakafiki ukuthi ngiyombeka uphawu endlebeni uthi uMamlito amekhuluma la uthi ngiyomnika amandla aphindwe kasikhombisa yini adala sikhulume ngomakhula kancane ingoba indaba yakhe iqala ekuphakameni iqala kanjani ekuphakameni sikhumbule ukuthi umfundisi uNgcobo wasenhlangakazi bazokwazi abangakithi enhlangakazi ngaleso sikhathi mina ngisebuhleni inyanga izulu mimbeka ithi ngizokubeka bomshumayeli uthi umfundisi uNgcobo cha ngeke mina ngibeke wena baba omncane uNgcobo usho lapho ngeke ngibeke wena ngilindele inkosi emisi ibekiwe inkosi ngiyobekwa yona isona sikhathi akhishwa ngaso uNgcobo lo kwathi wahamba ngoba uthi wena khona inkosi oyilindile kodwa inyanga yezulu ayazikhulumela lutho yathi hawu uNgcobo usho njalo wathi cha mina ngiyogcotshwa inkosi uNgcobo uzowabeka sebeko yena makhula kancane embeka ngoba liveli likhona leli qembu kusuka ekuphameni libizwa ngokuthi yipelito alifiki enyezini ayifiki namhlanje ngesikhathi kuhlukana iyayibizwa ngokuthi yipelito ingakho ke namhlanje sila sichaza indaba kaMakhula kancane owahamba ngomhla ka20 July emhlabeni ngithi ku93 ingakho ngithi namhlanje sihlanganisa iminyaka yamashumi amathathu ngenzela ukuthi la uhleli khona ohlangothini lakho hleli kulona ubheka ukuthi umlando walo uthini sengixoxile imilando yalenhlangothi ezintathu ukuthi zonke inomlando ubani onamandla okuthuka lemilando akubona inilaba akhuluma ngabe inkosi ilanga ethi uShembu sekuphumelela ngaphandle kodwa impi enkulu isingaphakathi igqoka iMnazaretha isithi esikhulu soMnazaretha sesingaphakathi sigqoka uMnazaretha ngakho ke batwana abahle iyona ndaba le sishawe isikhathi yinde kakhulu yinde kakhulu bengizoxoxa ngempilo yakhe esegoli engafakazwa abafuna leka mamlitwa ukuthi ngaya kanjani nginobufakazi balokho ukhona umuntu ngicabanga ukuthi useyinazaretha namanje uma ugibela amateksi aselovu leyo ntombazana izalo tato umakoti soku-anti umdala okuyena wasiphelezele sengumamlitwa uzalo utata wabo kaMamlitwa nomfowabo kaMamlitwa isihlobo noMamlitwa wayethi anti kuMamlitwa uyena wasiphelezela wazosifikisa emathulini emzini kaMamlitwa eyosixoxela le indaba enilalelayo akazi ibona nje lobo akade bebuzwa abantu ngoba uyayikhulumela uma ngenzela ukuthi ukhona umuntu wasiphelezelayo ngangikhona kuxoxa le indaba uma ugibela kithi ekuseliyelovu mungena koGamtrini abantu mesojika nje ingene koGamtrini mhlambe imize emibili umubuzo wawubona umuzi una ubhaliwe esicapheni Dumisani Jehova amen onezithombo zomNazaretha mungena kulowo muzi bofike bakuthe cha sihlobene noMamlitwa ngangikhona yimina ngangiphelezela umhlongo noThusi ngaleso sikhathi ngangayena umfundisi kodwa ngangifuna ukwazi ngoba le ndaba ngangizwe ishunyayelwa indoda ikushumayela indaba ukuthi umfundisi unene eshumayela indaba ukuthi ubaba omkhulu wasithuma sibabili wathambani iningi ngale kwase gospel nizofika abantu basezulwini bembesiza la kuyozalelwa khona umuntu osinisa leli bandla la ethi uMamlitwa le inkanyamba akhuluma ngazo uthi zaphuma zantathu uthi lapho kwazalelwa ilapho kwakuzozalelwa khona umakhula kancane lesikhuluma ngakho iyona le ndaba athi
ezinye indaba ayitshela izitha kodwa namhlanje ufuna siyikhulume ngoba makhula kancane akasekho uma umlito akasekho ngenhlanhla nezwili izwi la ngakho ke uma uthuka qaphela ukuthi uthuka into akhuluma ngayo ubaba omkhulu. Mfundisi isikhathi manje sithi 14 minutes to 6 o'clock. Ngicela ukudlula lapha ya othi ngiqale ku WhatsApp ngoba wona mncane babuhlongwane eNewland East mina sabathe ibenhle kwabangcwele kusho babuhlongwane la uthi mfundisi wenkosi babusambothi impela indaba kaShembe inezimfihlo zasezulwini futhi ayaziwa abantu basemhlabeni impela kudinga sibuhloniphe uNazaretha ngoba asinalwazi ngabo sibonga nokusitholela osanta bakithi abazi izimfihlo zasezulwini cela inkosi yasekuphakameni isiphe ukukholwa amen ubabuhlongwane lo sibone futhi awaningi khona ivoice note nje la nothi sizwe le voice note ukuthi thini. Hayi mina sabatha mayibe yinhle kwabangcwele mfoka Sambothi nakubaba umfundisi uMhlongo usigwaca lo lo ngibhenga wayizolo ke mina ngila izinga state sengizophuma ngigoduke indlebe ngibekile nje angibonge. Siyabonga sigwaca usigwaca lo ake siye lapha ke manje ku Facebook ngoba seshayile la nango upuleng sotetsi ngiyabingelela futhi uThabo nobaba umfundisi siyabonga ngolwazi enisipha lona uNkulunkulu anigcine asigcinele nina niqhubeke njalo ningakhathali siyabonga upuleng eChesterfield inkosi kubusise nawe upuleng siyabonga yeah siqedile ke manje la ku WhatsApp ake sibone la ku Facebook uthi sikhumbule kuphakameni Twister Sibiya uthi I'm interested Zuzimuzi Shezi uthi amen siyabonga ukusikhulisa John Mahamutsa amen sikhona silalela hawu Mahamutsa uhleze khona Mahamutsa Mahamutsa uhleze khona Sunday le cute lies Msomi ngihlezi ngibusiseka sengiyaye ngiswele ukuthi bonke labantu bakulelizwe ngingabalalelisa kanjani lengosi eyokuphila komphefumulo ngikwesa kamthetho empangeni bahambe baye ku YouTube lapho uthi sikhumbule kuphakameni bazofike bayithole lezi indaba Peggy Zenzo uthi amen studio Reverend Mhlongo babusambothi nginani la kwaMashe hostel ngibuya eBhamshela ngilalele indaba izindaba yes ethula sizwe Mshengu uthula sizwe Mshengu I'm listening Pilonhle ka umpilonhle bokwe kaQolomba uthi ukuthula estudio nginilalele ngisematiko enanda lumnandi uhlelo ngithanda lomlando niqhamuka nawo namuhla nenkulumo kaMama uMamlitwe inkosi yasekuphakameni inibusise amen siyabonga Xolani Sangweni uthi silalele ngisemhlanga emsebenzini siyabonga ake sibheke lapha kwinanda 88.4 FM khona enye ngena manje message amahle Ntobela Silangwe uthi ngiyanizwa abafundisi bami usiboniso into zakhe Williams naye uthi umfundisi onezindlebe zokuzwa uzwile ukhule bo asiye kwinanda FM ke manje sibone ukuthi sithulane siku Facebook kwinanda 88.4 FM ke manje amahle Ntobela Silangwe usekhona naye khona umpilenhle bokwe kaQolomba naye ukhona Sandile futhi naye ukhona uCutlize Msomi siyabonga Xolani Sangweni naye ukhona la kwinanda FM sibonise into zakhe Williams naye ukhona la ku Inand ay khona sikwinanda FM manje
ya hayi ngicabanga ukuthi siqedile manje lo mlando lo mfundisi hayi sikhumbule ephakameni lokho sikanjani ukusikhumbula ephakameni ngiyabona ukuthi saloko sifunda into esesiyifundile nginamazwi nginamazwi ambala engifundele encwadi kepha ukuphikisana kobuhula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe bunene kubo bonke inesu lokufundisa ibekezela ibalaya ngomoya obunene abamelene nayo kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso basanguluke baphuma ogibeni likaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando kaNkulunkulu intando yakhe kunye ngifuna ukusho la ngifuna ukuthi nesikhulekise kuyona wonke lo mlando esiwushoyo ngoba sazi noma uvula isango lesawogoyini ubaba mkhulu ukhulumile ngokuhlukana kodwa ngaphezulu kokuhlukana ukhulume ngokuthi enye yenkokhelo illa wakhomba kuyena wathi abanye bawuphuma la kumina ubabilanga ubaba mkhulu uthi ke mekhuluma ngenkokhelo uthi bonke abafundisi abawuhlubuka la baqala amabandla abo ayonqunzuka kancane oza phela kusho ukuthi ngenye indlela bonke labantu abahlubukile akekho umuntu akathi uShembe kuyothi umhlongo asungula ibandla lakhe ngifuna nikuzwe kahle lo kaza kusho ubaba mkhulu lo uthi labo abohlubuka abakusungula amabandla abo bohlubuka baqala amabandla bayohlungeka kancane yini into engiyicelayo la ngicela ukubantu abalalele basithandazise kungathi ngokukhuluma kanje bese sicabanga ukuthi uSambotha ngabo umfundisi sengingabo uShembe ngoba abantu bayalalela nesibona abantu belalela sebeyigroupana emva kwethu kufuna sazi ukuthi abezi thina beze ezindabeni zikaShembe bafuna uShembe la ngoba yonakele lento baningi abantu abebebatshazwa ukuthi hayi usibani uyawazi umlando wasekuphakameni namhlanje wababamba omubi namhlanje bayizinto zonke uShembe angakhulumanga ngazo sesigcina nje ngifuna ngithi ngivalelisa sengishilo ukuthi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni ngingangehleli lokho ukuthi ngelinye ilanga ngithi naba abantu bengilalele sengingabo uShembe naba abantu nami ngithandaza besina sengingabo uShembe ngoba usinikile amandla ukuthandaza kwenzeka izinto kodwa asikaze sibe oShembe ngoba lento iyifa kodwa lasezulwini funda uGalatia 3 uqale ku15 uzokutshela ukuthi lento iyifa kodwa ifa lasezulwini ungathi ke musu ufuna ukusungula ibandla lakho uthi akulona ifa leli ngoba ufuna ukusungula ibandla yazi ukuthi lizophela kancane lize liphele washo njalo baba mkhulu kuzokwenzeka futhi ake selapha kuyinanda 88.4 FM nangombuso omculo uthi hawu namuhla bekukhokhelwa mina inkonzo ngiyithole phakathi kodwa ngiyakhokhelwa kakhulu ingishayela kakhulu indaba yokuhlukana ngahlambalaza kakhulu ngithi ngiyavikela kepha namuhla ngikhokheliwe mfundisi namuhla sengiyakholwa pho ngingagezwa ngani ekudukeni kwami mfoka amacingwane lo sasibanga nawe saseyimpini nabo uyazi kahle lento le umacingwane ukhuluma sasama follow seyimpini yangehlela lento kamacingwane hayi isahlele sonke ayithela mina yangehlela ngenye indlela ke Thabo ngangiphethe iCamera yami ayithi khona amafilimu ngangiphethe 24 mangikhumbula kahle ngangino 8 engushuthile ngaphambili bese kungena kwakune birthday yengane kaMakhulu kancane ejabulela ingane yakhe isikhulile wenze nje idile elikhulu kukhona nesilwane esikhona usethi kona mfana amhlongozo uzoshutha ifilimu yami ina 8 phambili ngixoxa indaba yenhlambu ukuthi nami ngangena enhlambeni uthi ke bese ngishutha ke ngicala ku9 ingapheli ifilimu ka24 angathi yagcina kubani bese ngemva kwayo iphakathi nendawo kaMakhulu kancane nomndeni wakhe bese ngishutha ke ngigcwalisela ifilimu mase ngiya koyiwashi izithombe 128 bayaphuma kaMakhulu kancane zonke lezi ephakathi nendawo ayiphuma ngithi ngiyo reporter kuyena kuba only 8 afika thi yathi kwenziwe yini ingoba inhliziyo yakhe ayingithandi wena wazi ukuthi ngilwa nobaba awazi ukuthi mina nobaba siyini ngabuka ngalelo la ukuthi ubani lo ngaqala ukubona
uma uthuka ingane kaShembe uthuka uShembe uqobo lwakhe kwenzeka kumina ngangena nami ngikhuluma namhlanje nje ngangena enhlambeni ngangithi lo ubukisa inyanga yezulu kodwa ekugcineni ngithe mangibona inyanga yezulu ihlala imbekela inyanga yezulu bekuthi mase kufike yena noma uthi yanikelisa ibiyenza into yayenziwa yilanga makufika ubaba omdala uStanele eyayigudluza abantu nokuthi abangakanani ithi sokufika inkosana lenyanga yezulu yayenza njalo esangweni wengakhuleki wayengena aqonde ngqaza ongena endlini yenyanga yezulu kwakwenziwa yini bonke abanye babekhuleka becelelwa kodwa yena wengacelelwa angithi ke mfundisi ngenxa yokuthi sishawe isikhathi besazoyichaza kahle lena nokwakhiwa kwalezi ndlu kade uyibali ezakhiwe zasezakhiwa nasemasangweni kodwa siyoqhubeka ngelinye ilanga ake ngithi ukubheka la simele waseTafelkop uthi amen simsem simi ngobume silalele baba eMdletshe uthi amen Thokozani TK uthi amen ya hayi ngiyacabanga siqedile ukuthi nje bese ngifuna abalaleli kube kubi mabesala hayi basixolele isikhathi imishini inqabile le ndaba ibinhle iqala ukulwa izolo nje sithi siyayisebenza le ndaba kwashaya load shedding sibhizi sisebenza nami ngayithola late lento konke nje izuku kuqala izolo ukuba nenkinga akuqali manje lama CD aweminyaka kodwa ngize ngawalanda izolo ezosetshenzwa namhlanje nangomunye la uthi siyabonga umlando kaMama Mamlido nangu indaba enhle kaMadlali sengiyampintsha ngoba ngeke asala indaba enhle naye uthi imini yesabatha ayibenhle ngiyabengelela ababsambothi umfundisi uMhlongo indlebe ngiyibekile hayi kukude kuphakameni siyabonga ngohlelo inkosi yasekuphakameni inibusise amen nayi voice note ake sizwe la amen imini yesabatha ayibihle wabangcwele ke ngibe nombuzo nje ukuthi ngabe kwaba yiphutha yini ukuthi umqalo wendlela angafiki eminyakeni eyinkulungwane ezedlule kuleli lakithi hayi angazi umlaleli mhlawumbe usanda kulibamba lolu hlelo sike sikhulume nje sifunde nencwadi sijwayele ukuyisho lento sithi abantu abathenga incwadi ikhona incwadi intshumayelo zenkosi ilanga lapho uze labhala inkosi ilanga lithi uShembe wathi akukona okokuqala efika sekokwesihlanu efika manje mawuthi wayengakaza afika eminyakeni eyinkulungwane asimazi wake wafika eminyakeni emingaki edlule njengoba ethi sekokwesihlanu manje efika uyahamba abuye ahambe abuye mhlawumbe umthethelela umlaleli ngiyawuza umbuzo wakhe ukhalela isizukulwane esingambonanga ngamehlo ngisho lokho ukuthi wakwafika no angithi manje angithi inkinga la ngokwakheka kwezwe ngokwakheka kwezwe wefika mhlambe ngokomoya ngowamethi ukukhuluma ngezinye izinto ngafika ukuthi ngeyilanga ngiyi hayi na ngeRwanda khona ngisho isizwe manje eRwanda akakhona la ukhalela lokho mengicabanga kufanele esihlabeleni sisandina wasimisa ukuthi akubanga iphutha ngoba uthi mase efikile ngisho baba mkhulu abangambona avuleka amathuna asivalelise mfundisi u6 manje 1 minute to 6 siyabonga kakhulu nisithandazise bafowethu kungathi ngelinye ilanga ngokuxoxa le indaba nijabule bese sicathi sobo oShembe kakhulu nako kungihlupha emoyeni ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni aninike inkonzo enhle yesabatha abasemhlanganweni bahlale kahle inkosi yasekuphakameni ibusise lolu suku lwanamhlanje amen inamba kamfundisi sithi 060 613 1515 060 613 1515 Thabo kaSambothi Nkosi mayivuma kusasa sithi asilungiseni intambama ngo6 kuya ku9 ebusuku inamba yami 076 054 3833 076 054 3833 na ku Facebook page ungabuye ucheke khona ngiyacabanga ukuthi uzoyithola lapha ku Facebook yeah kodwa ke ne group ikhona isikhumbule ekuphakameni ka WhatsApp uyothumela kulezo inamba lezi sengiyishilo ukuze ungene egroupini inkosi yomusa inibusise lalela bantu bengiphethe ngezwele tu sivungama
Esifunga manga wenjengezinyo usishizinyo sishamahlokohloko ayicele selinsimuka dingana nosenza ngakhona ayiqedile mama